Talafalapa malo le ngā rurue usi mai re whaafafonga I talafo le radio Samoa I atunu e mamau ma le Pasifika. Mo moatu mai Amerika ma Iran, whai mai wā ngai o sofa inga Amerika I no fuanga le militeria Iran, le whai ane ai ana o sofa inga I wa atau, o lo ui ane I le Strait of Hormuz, o se whaamtalanga lea mai le ofisa whaatontonu au tua Amerika anga I le CNN. Mai Amerika, na tautere o whataritaria sa isi tūranga e tūra I mai rea ngā yoinga, a o whaeroa se sui mai Iran, o se oso whainga na whai atu e Amerika o lo o haafi ai no whanga o lo no nofo aitangata Iran. O ripatia le CNN se saunoanga Trump, o le amatoa I o rato o so whaia malosi Iran, pe a whai e le babe sai nia se manienga. Ta ue Trump o lo o whaawau pēr taranoanga, mai le o mautura wa se tonu le te minei. I te Iran, ua whaero mai le whaataatia ane o nisi o aia inga fau mō waa o lo o fia kolosia le Strait of Hormuz. A lo talitari pia nei la, le tōtele I se talia Iran I le fōwhanga e peo na whaero atu e Amerika e whaamutai le taua. E tō ruari e au fia ima se ofisa o le Immigration a Britania wa whaamaria mai mōrianga I le whaamasinonga I rone tona I le sipai mō Hong Kong masaina ma sa tau la ia lātou ngā yoinga I tangata e una ia le whaatemo karasi o lo o wha mautu nei I Britania. Tā ua le CNN o Jung Bill UN e ono sulima tausanga ma Ji Leung Peter Wai e whaasa furu tausanga o ia lea sa whaingaruenga le Border Force le United Kingdom. Pamaonia o la mōrianga le whesosoani I au unanga whaasipai I tangata e pe ona riputia mai ia te sema lua whelua toruanga I mai ia me lua whelua whaa. Na te na umai la ua ia o la mōrianga e tau whaisiti seni uma fōi I saina ma Britania a wata ua ua tua ia rau whiso saina I Londona lea tunu o Britania o na o mōrianga ua whaia I le to o lua lea. O la ua tangata mua mua ua whaamaonia le sipai mō saina ma Britania mai ono o atu se furu whātau sanga e whare pui pui ai a o tāria le lawina o la whaasalanga. O le waa mo tā whaonga po le cruise ship le na riputi atu o lo pepesi ai le hantavirus o whaeroa le whaalaputonga le soifua maloloina le rarolangi le WHO e le o se amatanga le o se pandemic fau. Na whaeroa le sui mai rea whaalaputonga o Maria Kirkhope I le BBC e le tutusa le hantavirus ma le COVID-19 po le COVID se fuluiba o na o le hantavirus e whato a pepesi pe a vāvala lata tele pesota inga. Lo whaawau ngā ruenga le whaalaputonga le tūtulu loina o isi pāsese mai le waa lea wāanga I ese. Whai mai e toa rima o whaamania le awhia le teminei ese mai le toa tolu ua maaririu. O le waa ingo le MV Hondias ma ua whaamania pea ma le selau rima sfuru pāsese na amata mai ei le whainga malanga o I lātou ia e o ane mai atunu e lua se fulu ma le valu. Iau se talia, to luani ua whaamania mo rianga le whasio tangata I le rio Kevin Preston o se tasi o sui o kengi. O le whaamasinonga maolunga I Victoria, po Victoria na tu ina nei le whai unga I le so, mo Jaden Tito, luasu lima tausanga, ma Rabi Sahabe, e luasfuru ona tausanga. Sa te ena I la ua ia o la mōrianga, ta wai, e leo la ua na whanaina Preston, lima sfuru tausanga I se cafe I Kiloa, I melepone le lua whelua tolu. Talitonu leo spa inga na whaatulanga le leilava ma taulai I le ua maliu. E leo mautuane se aso e la wai lo la whaasalanga. Ma le tala muri mai New Zealand, wa le mawhai e tamaiti a onga University New Zealand, o na tuwina lātou assignments, po mea onga I runga upenga ta whailangi, pe whesota I fo I mawhai a onga, ina ua a fiala system lo lātou whaonga ina I oso whainga, a I lātou e whaia I tu ai ngā solutu la whono, o Global Hackers, o whailoa le Radio New Zealand, o ingoa uma matua tusi whapea ma ID number sa tamaiti a onga, o ono a fia I nei whale tonu. Wa mai lo ngā ruera u whai ngā ruenga le sa idio le mafuanga a o University o lo o a fia o fia University o Kilani o le AUT ma le Victoria University I Wellingtone. Lo whai roa le ripote fōringa o tu wina hackers po I lātou na whatinoina le sol tu la whono o lātou wha maumaunga ma wha matalanga e wheso tai e tuai tangata o I se whetu na inga e au na whaia I le nei mata upu. Pa mai o lo iai ma le whea o lo tuina ane lunga I pūlenga o University
o le a whaamatu uma whaalawa I tele whaamaumaunga o lātou mawaina pe a whai e o I le aso se furulua o le masina le nei o me e le I fesota I atu. Tala ia le Radio Samoa I le nei fo yaso, ia manuia tele le whai unga le vai yaso le mamaro le atunu ma le au whaafonga whaasoifoia. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asiasiane I le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj I feel my so sad. Omega Ka, I'm knowing more. Omega Ka, Sabaleta Umofie. Omega Ka, feeling my loyal. Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. O le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne. Omega Ka. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Ua nā o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Silo uloto a popole pei amore Mana tua mai ita La upele fa amole mole Tautua ia oe isi onu Lo ufia fia e petua I fea O pusata fai po o fea ua fai ai Ae popole lo uloto ne isatia lo loto Ililo le alofa A e fotua I Se vai ona Haue
motu sia lo upale ua mota yao tautua ia oe isi onu a ole manulelea se ia fe mai se I pupuni le mala uali ia I mai ua goto le vetua wale le mama motu sia lo upale ua mota iao Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lene. Fafafonga ma mai mo mai bea I le Radio Samoa. Yeehaw! Vale
ia mawalunga o le whaafonga tāpua i le atunu upele Samoa i le loto, ma le fatu, ma le anganga, ma mea umalawa. So i fua lau le lei i le nei asfarele, a fio mai o matala mai au i le taualunga, o le nganga i fo Faiva i le nei vai aso atoa, sa tātou lau lua fesila wha i ai, ia wha fetai i le atua. Wa toe te mai ma le manuia lo tau soifua ngalue, le soifua tautua, le soifua au auna, vi ia i le alofa ma le anga le lei o le atua ma whaafo i le vi inga i lana a fio. Ona o lona anga le lei, o sautua lasi lea. O tau muli pēr i a te oe ma uma i tātou uma. O lea ua tātou toi wheilua i aile. Nei as whareile, tā walunga i aile ngā ngai fo Faiva. Ia matu taula i ai ngā ruenga sa ngā pati aile tunu i le nāwa i aso atoa. Ia, aloa fua ai lau ua maua. O le anga lelei o le atua, ua mawhai ai o na tātou toi wheilua ai. I le anga lelei ma le lofa tau muri pēr e le eise tau i masui i a te oe ma. Nā o tātou o le tangata e whaia le a mio valea le na. A o Faiva nā o le tua o le tau i masui le tangata. Whātū langa le tangata isi ana a mio malana ngā i o inga sa whai. Ia le nā. Whātalofa ma whātū lau i le paia mawalunga o Samoa i ona tulanga whalupe. Tā whatolu o le vānunofo, le vātangata, le vātapuia o Samoa. Pa ia ma mamalu whaale malo, pa ia fo i ma mamalu whaale anganu. Ia, ai ia mawalunga se vi inga o le tua. Mamatua le tuu ia te utou. Nana au whai ngā luenga te tofi, whata whaita ulanga e fia. E le ngata i New Zealand nei, ia e whapena fo i Samoa. Ia ma so se tafo le lalurangi o loo whaafale le malu ai. Ia mata se ai le au whai ngā luenga. I le taua swaswina o le ipuvai o le ola. Le a taua savea, le urua i ali. Savea, se yuli, ia, Al Harrington tu manavaula vea. Ia, o te hatu whaafsanga i fo i le rei as wharele. Ia, ma le whaapoponga o le tātou polakalame o le nganga i fo Faiva. Tāwalunga i ai. Ia, o na tātou tāpena lea. Le whaasua le tātou lau i lea so a tai au. Ia, awa foi le momoli ida o ipu o le tai au. Tau bafa se ava i lea tunu. Le tātou polakalame e tuli au pūpe le tōtele, ma le tōtele o le mamalu o lea tunu. I tawhai fia le lalulangi. Ai tasi lava i le vai aso. Nao lea sto nai. Le tāno ava, ma lei a tau savea e te maua ai i le sao. Whatalofa whapito i te mamtina matutu o le tunu. Tua asi na sina. Pele tele o tau i lo fatu. Leanga se vāvā la lata. Le tulanga sa tausi ai ma fafoa lo uolanga. O limo to ina ma olo matutu. La lena e leona pele i ate au. Ia le mafutanga ta mamtina matutu o le tunu. Tonu maota malawa. Whapena fo i fale o tangata matutua. Ia mai se fo i o maota ngase o lo whaata o toli ai. Ina o wa a fia fo i ngase. O le soifua pula la ngoto ma le soifua matua. Whaataro whaatu ma le whaaloalo. Ia mawafua lo whaatu fo i a te utou. Wa moe ia o lo manuia mea oma. O le sau fo i o le tau malulu ia ma mai ia. Le tūlanga o na fo i whainga tā mai au mai le tau malulu. Ia ai o te whatuatua ia i la tau o lo whaira ngā ruenga halofa le nā. Le Samarianga le lei. O lo o whaia le ngā ruenga whaloto i whale. Domestic duties. Looking after the children that haven't attended school yet. And then of course our elderly parents. La i o tamaiti ele i o lea onga. Ia whapena fo ia nai ta mamtina mātutua. Tua sina i tutonu o maota malawa. Ma lofa aftai le nā ngā luenga. Whamanuia lea tua i ngā luenga le leio lo tau whaia. Ia asu tai tas. Lo asu ai le i puvai.
o moli se tau mafa ina i o tātou ta mamtina mātua ili wa aia wha le lei o la tu soifua maloloina. Ia ai ala tō fuala au o tui ma tōng fitinga o umana wha tonu mai e le fo mai. E whai i lea i teimi ma lea i tū lao le aso. Ia, watu ele wha malo ma le wha aftai. Ngā luenga le lei le nā olo o tō whaia. A lai ke pasi isi a waeng. Le au le whai ngā luenga lai ka whau. E usu whaatasi ma tangata whai ngā luenga i le tai au. Ia, ai mana whaatasi me ma tangata whai ngā luenga. Pea kanka le whai ngā luenga le lo lai ka whau ke pasi ma. Fia whiola solo. Mama i ma wede ele pū. Sori aku I, sori age o, sori. Ia, re nā, moe, sa munuia, le ala usu o le atunu u le tai au, ina ua malei fua mai, a ngā e ane le la, ala seu Samoa. Ia, sa io o mai fo I le nei e awa uli. Ia, le nau koloki le kat, tu la lata, e anga I atu le tā vale, po le pu e fo I, o le public transport, pe o le iei le pas, o le train, le na foafi. Ia, ale o le na e vidi a fo isi au wila, e ka uaku le mea ngā le video le wila, po le savali fo I pa fai ala tai, fo le whale whai ngāluenga. Ia, ma I lau whale. Ia, po le pu e atu fo o sau raidi, si stangata e lifi e tua I le whale, awa o te whai atu le mea le o iei nei. Awa o te tau fo o na whatulanga mai le Auckland Transport, Public Transport, ia ma le Ministry of Transportation, le matanga luenga o whela ua inga, ma wheo inga o ta'wale lunga o le lau ele. A New Zealand. E tau ena whātublanga mai mele nata o le Carless Day, ia sa whai fo I le telo tau sanga na sioki ei, el suau ma le kiso, ma le pensini, ia, o aso fo I le alue lau ta'wale, ele minoi lau ta'wale. Hapea na fo isi, a pitonu uma isi fo I tu malo tasi le aso ele mino I lau taval no vinga se fe le pensini e malo la tangata na te wila e lo kwala polo ka uma traffic out fatu Samoa le traffic a faila o le te fa longo mai lungo le tato wala leo lungo le Facebook page I mo le tato YouTube channel e mo le tato FM 106.1 I Samoa Yo te lo la wa pisi traffic I Samoa la to ia ava I le vave o le mafofo o la audi. O le fionga le li par mia ma le kapeneta ma le minstao fe la wa inga vave la to. Fe tau I le mafofo anga le minstao a onga fe mai a tato vave a mata I le tai au. Na vave usu I le tau le val. Vave mana vala ia lea I le tau le tas I le uli. Ia tabaiti aonga. Tu sala e mua tau nu tabaiti I le aonga, ai le I atu tangata whai ngā ruenga. Ngāna ia telefone nā fōwhanga la tau ia, o ngā tūsai, swing o teimi, ia, mai se fō I le pisi ai o le awala, I le ala usu le tai au, male mānawa o ngā ruenga, male tū ua onga, ale whanau, I le awa uli. Leso. O le anga I mai lea mai o le tūlangi sifo, sau lea mai o Henderson, wha solo mai ai I nā, se I tau mai I mangele, wha awau mai ai I manukau. Sorry wefa, o le matua tolo alai ai tutu ta vale lunga le motorway, wha pena fo I le watu I nei, I tū unlangi I lea ai fo I malai valele, ia maleanga I mai I nei Redoubt Road se ianga I Manurewa Papakura Pukikoe fasolo tuai e ai bo se au wala sopo fo lele te ono afe ia I mai malolo I pe te tami fo I tua I Roscommon Road I tua pa o Jerusalem mama I Manurewa e le mawhaila o le unawinga o le fautuanga le atau o save I ate o e onsai fai mali lo sa le le mo to ia o ba na nga ruenga au ta to ia o mai mo sifipo ai so le on sa ba wale mea o le a mo se te before le te malo lo la wala le mi no il ta vale teksa o lava pe vini sa o lo ia ile a fo ile pule por supervisor le po mali lo fingal a fai tu la po le fast food ma 5 minute ia o le atuai le ngaluenga o no le sila ia
o le matua matau tia o le pisi o le awala a o talo le ataua o na sa I lunga le awala ia e lava papale ia whatotoa tu wawanoa ia au te tauturi moe wa ke awa so o bai o si kua lau pampa ala e ke ia au fo ile umi lau tala no le telefoni kena whai ko umi la o meo emergency calls night to call a supervisor bo I lava ole e tuai te si atu le ngaluenga na ole toi rush fai mali tau nu uma male saunga le mu ino whanga ua wha moe eo iai whai elisifi po i le po le nei Watu fa malo ile fa fonga tapua ile tunu ule nei vai aso atoa. Le te le ia le lave o mata upu sa tatu fa so ia. Ia ai e ui o lea. Tinga lava le pa o le te le o mata upu. Ia ai sa to a fi mali lava. Mama wai fo I le langona fi o le to telo tangata ina ua mala malamba. Ile fa mamla mo inda ni se fo I o mata upu fa malu watu ua le aise fa poponga o tato por kalame ta ua tele vai astetas o oe maletu la fodo ya e pe na ia fo ia le isi fo fonga o tato por kalame le fionga le malu malo le satini ia sergeant tu manuvao siki asiu te o matavu le moa sa vanoa I le nei a fiafi ia ahe manatu ole ia I se taimi ma sa vanoa I le vai a sofo ia ona toeta liu mai lea ia malalango mai fo le tatu por kalame ia ma fa au ai le fa manatu ia te oe o oe ma le tula fono ma le pui o oe ma le tula fono va so le nei sa utala no tua I se tasi fo I uso fa sala lau o lo o saula wa ilunga o le tele o ana por kalame ma ta umai ai o lo faila na la onga fa lo ia o lo o ia o ina le tula fono ai sila tu Samoa ma mai moa ma fa fofonga I le tele o kilipi e lafo bai tangata I Australia wala tangata le sa I Australia na usa la wala usi le via lava ele atunu e fe mo wa I fo lele asau I le fast alu o le supo alu o I petesa kamia ia fa pena o le mea mo sa na sfulta la o le mea le na fe kamia ia ma fa valea tu ai sia o ia e fa ia la tu fa tala no anga ma tu langa fa pena ai wala na tu te tai ilo ma fo fau ona le por kalambele o oe ma le tu la fono wa o I tonua o le so na tu ai ma tala no ai ma le a fionga le li isatini ia tu manuvao sergeant tu manuvao siki asiu e winga tonu al tangata leo en alu I Australia sema ia faila anga falo ia ai le talia ai te uti poti mai Australia io ale la uto sa uto fema le uto alu la anga ile tele o complaints ma fasia ale mamalu o le tunu au mai ilunga mali city o tupe wa uma o na lafo iai e tangata. E tu sai man fasa launga, o ia e fai ilan company lawyer, lona officer lawyer. Fapena fo I o na whaalawi lo o ia o le tangata e fai lei sene. E whaatangai o na ia whaia pepa no fo mau, o visa, o sitiseni, mo I latou e fia no fo mau I New Zealand, o I Australia. Lea lau o whaia tu fo ina. A o whaalongo mai le whaafonga tapua ia le tunu malousi le fia ma le malama iai. Pe a fai ni whaasilsilanga le tangata lena. E winga I sona ofisa lo ia whapea fo I mase tūlanga o le whai o sona ofisa e whai eilo na lei sene e whaatanga eona ia whai ni pepa na whamau ni tangata I New Zealand ei. Ia longo mai lei atau sa vea, a le longo mai au longo leo. Tau iei le mea le nae. E lafi solo ai si ali lena. Awa o le matalanga na ma le fionga le li satini ha. O le so, we will expose him.
and tell and warn our people. It's like an awareness program to educate our people to stay away from such culprits like these scammers. Tau whaavalea male tūlanga o iai. Ia le na anangala le ule o mai ia le fionga le li satini. Ai sa tu umate tala no ina ai fo ile mata upu lea. So stangata e alu e whaise course whaalo ia po sana mata upu whaalo ia. E te tau na malama lama ethical morals and values and principles o tula fono mata iala ina ia malama lama I lana mata upu le whai. O le whai o le course whaalo ia. Ina ia tā pena ai le tangata. E tū e whai masui o tangata ia e le malama le tū la whono. E tau ai le taua o whinaunga wha le tū la whono I to tonu o le whale wha masino. O la wha whiwhela, o na tau meisi tangata soli tū la whono wha penei, ma le awhe mai na te le soli is tū la whono, o na o le whale velave. O na o le lei mōria e sesi. Ioi. Na le pepese o tangata e o e mōlia. Ona o tupe I o whanga, ai leo whai alawa. Ne ala o tau nuu mai I tangata e le taalo I eises. Ne ala o mana o fola atu iai. Wa o mana o whaia. Le appointment tem whai ono, walwewa ai le pulisili the Dean of the Faculty of Law at the University of Auckland. Ioi. Ta o tau inai fo ia ina mato umamlaulia sa mato filo I le o le lo I le vanu ma e mai ilunga wa lo school le lo e alu le lo e pe a mai ilunga tafole le meo lo ia le High Court of New Zealand I Auckland nei ne ala wa tele tangata wa tangi mai alo faia a le fai le mata ngā I lunga o polokalame mo penga te whailangi. Masau I luma. And once and for all, we are going to put a stop to this. Awana I lola ia le whaiaonga ma le faculty ma le dean o le aonga lo ia. Oi, e le whapea la se tangata o lo tā pena e whaia se whailonga whaalo ia. Le tau whaavale tangata, e tau sole bua la I le tangata o lea o la efa me le universite ma whailan mea la. Tau sole bua le tau whaavale ma sori o le tūla whono e pui ai lea ia te tau ma mawhatianga o lo whiangai ma tangata nei. Te wawa ai lai. I le meo le oval me le tau whaavale. Na, e le mawhai o na toi umano o toi pese atu ai. Nanga kaukala kiki. Ioi. Ana mapungi ala nutu malu e whaifalea na whiau mana ngā ruenga mana mea na pēr whelan. Ia nā wumana o wholfolatu. O le taimi lava o taunua I nā, nāna o landa I nā, whaimale investigation, ave malamata upu I leo, longo le Faculty of Law, wawa aili I e watu lume whatala noa. Ia, whaimale morianga. Au mai, tā uma clipses ma tusi ia na tusi ainga. Tuu iei ma telefoni ia tala no lava leo. Ma le Faculty of Law. Po I lava le e lecture up e whai ea na tutorials meu manava. Tala no I tangata I ai mese lava le office o leo. Ion. E popo e le tauwhi. E matanga ai le aonga. Ma le universite. Lau loa ma longo tala o le universite o ki lan tau whau umba I foi. Ioi. Ile te tau whailo nā mea. A o le sau la lea. Ma lau le wā leo o le atunu. Ma le leo o le prima 2, ma le prima standard 1, ma le year 13 or whatever. Lau wai ma le valea. O le awhionga le li palemio. Tu lou le uputo ia te au. Le umoa o nga foi a le sa avem palemia le whionga le sa whapit. Se sila iei. Ala e mai molo na ainga. Ala se whautuanga e avel ni tangata. Nā se whautuanga e avel ni tangata. Au tangata le ainga lea. E pele ia te au tangata le ainga lea.
Io. A we lo umele ainga le. Le tata fua. Io. Whenua ia na ia mawhaia na mea wafu i le close i le ainga. E le osi ainga. Ne foi la wai wana mai ai ia le swafa salama, le swafa pulotu o mai lunga ispol kalame, ma whai a lato whasi silanga. E ta ua i le lato watali i le li lea. Awane i toi whaangaina. Le swafa ua whata sina i le ala. Na, alo ala e whai sia wambi o le na. Whai pia lava se i oa i na tumu le fua. Ona e tali tonu lea i le aso tate wheloa ia. Ioe. Ai o nao na ufa penatu. Ioe. E ama ua la patai e fo i malea tunu. Alo ese mamau mai ai. Mau tau la ia e tau muri ai lunga le YouTube ma le Facebook. Asa i whai se si se fautuang. Vini lau tamale na le ale i atau sa vea e whai ai se tala. Ioe. Ai se tala. Ona toe oila ia le sis tūlanga le lei moleanga i lumanai. The whole purpose of this exercise and the warning is to protect our people and also to protect himself as well from people that are angry and are looking for him. And not only that, is to protect the integrity, the prestigious professional as a lawyer and people that protect the principles of law. Io, nena alina fai atu. E o ta'alu le langi kiri masangi sebe, o lava le atunu atoa ma, whatulanga ina o le atunu malo o langa whaasamo, i te le maal malama i se me tas. Io, nothing. Ola ia lea, tau dai whaftai, ana o au oi. Wa alu e sui lau tāleni, wa alu ala o lo wā o langa. O le whai mea mali, whai mea mali, on me le comedian fo lele. Ia ai manatua leila, ese mamao a, ia lau whai whale itu, ma whai whale itu ato. Ina ia nei. Ia o mai fo e whātustu sei lau whai whale itu a New Zealand la tau ia ma tama whanau o le atunu. Pe o Oscar Kaitley, ma le toa tele, David Fane, ma le toa tele, tele, ia e whawhetai o lae, whaangolongo mai, le uso ia vela, manu saute, le uso pele. Ia o alu le lei lava na iana, ia atinae, ia mafofola le lei lo na whala, walawi lo ai a Samoa, ma tele ana tupe. Ia le fiola solo, oi i le vale. Ia na, let's get out of that. I've said what I've said, and I mean what I've said, and I will leave it there. Lewa vavayatu. Wa taunu umai ia drug tests. Meo random compulsory drug testing anisi o te tai o le matanga luenga o leo I Samoa. Wala umana test fo ia. Ele fionga le li pandemia. Te le lola po o testu le epa ma le ala ma I latou ia po o fontoe ma nisi o I latou tino o le HRPP. Awa o latou wana le no malu I mai. Le lau tau no testa le palmia o uma. Kilia. Negative uma. Le ai se me tau se whala au po o se mea tau pia po le po le a lava seisi me I tonu o le tino o le fionga le li palmi ale sunga le atau o le nale afa masanga le na usau wa umana fai le test ki lia fo a fela isi awari ama yuma fa solo lo le pale bene o ka e tai mana ia alu wane ai I matanga luenga le malo fa ulunga o matanga luenga se e mai I le ofiso leo, aluane I whaia onga, aluatu I ali I matamai ta I fo mai. O ane mea sa, o ane mea na tau na whai. Wha solo ato. Tato wo, e se I malea a I ale mea o le tafue, o le pongai o mea uma.
Ya ele fatata alunga fo le fe mai test ai ele testina ai le tangat. After ya tu le tofa ma le tu la fono ua tapena ina ia mawhai o na whaatanga ina aloa ia le wha wau o le whaatino ina o le maenga lea. Drug testing, random and compulsory drug testing of narcotics for our people in Samoa, including the police, the executive branch, and also members of parliament and cabinet, and even the Public Service Commission. Mai ato le komisi o tangata whainga luenga atoa. Ao mole na wha solo i tua il pule ngā li i ma whai pule o matai o le numane. Ka whewhe i si koa kere fo i o. Ana waka. Kusa o la. O la whiwa i solo a leo leo su e kaka la e. Le ai i ala wali i e fini la kapa. O ma fini la kapa. Ia. Fai tu ai ia o talo le suanga le vatele wa. E ta o le al tala leo te fai atu. Tangata tātou te le i mafau fawina. Ai, moifonga, mai. Ole kama se sao ia le kukua le afima. Ia o langona ai le nganga whaafitai. Awa, ole mea maari fo ila le merea. O mai fo ile au whaasala lau. Nea na lea le no tau sila tu fo i il teibi fo ile le o le pale bia ma le fola ina o le whala ma le au whaasala lau ma le au tusitala. E te wa ai atua i fesili fo ia lisi va senga o tātou. Pe ua masalo mia i loko, pe ua masalo salo i loko. Ka pe kau le kalikongu inga la wali i o malako fesili. Mia au si na mai, mea la na leina whea tula utala. So se press conference lava e toi whaia, wha mole mole. Po ai lea o lo taita ia le maftanga. O lo whaatulunga ina ma whaavasenga ma tapena le loto I whale o le press conference le ma le fionga le li pāremia. Make sure le lei au tau microphone. Make sure e mimilo la au tau camera. E tau muri po ai leo le ave le mic e whaila na tala. Ma tau mai le tangata lona swafa. Lona ingoa atoa a ofea le media outlet po le media company that he represents. Awana mele o whasolo atoa. E rei lo atu e Samoa, po ailea, tau sa olu swafa. Aftai mo le avanoa, o au nei o paima la fai, o te tautua ma o le sui o le au whaasala lau mai I le Radio Samoa. Mai le porkalame o le Gagaifo Faiva. Ia po le porkalame fo I o le tano ava. Kau fionga le li pānemia. O le selangona ma se manatu. Se vai ngai a watu. Ia ona whairi o la visini. Wa lesi mea tā ua lea lewa wa vai atu de iai. Mai au te talo atu ai foi. Ile a fionga I le te baitai. O lo o whaululu iai ma o lo avea ma le Palestine. Se toi tanga I ma sila ane. Ethical principles and morals of how we carry out our duties as members of the JAWS and Journalist Association of Western Samoa. Ele tau fiofia ni fesidi. Ele tau mia ni langona mani ia te tau I tua. Ai o te whai atu. O te tala noa atu ona o le tāpenanga. Personal preparation and discipline to ask those questions. Pe te tau na toi anga ina ia toi whatulanga nisi training courses e toi whasosoani ai I le upskills o to mai maanga waa. Awa o le mea lea la iona o whano no tele le wawa iatu. O le lele mai lava leo le fasili e le lopo ele tangata le taulengo. O le taulengoa fair le media outlet e te ngalue ai ma e tautua ai. Lele mai lava o le fasili.
e loa ina, e te lei whaafai leleina le fasili. Wa isi fasili, whatoa ta penai o ina ua e whaalongo, o lai fasili le stangata, ile mataupu, ai fesosoani lo mafovau, e manga lua ai, le mataupu o le fasili le ana whai le tangata la. A mea o manei o lewa na manga whangafa iai. All these issues and matters pertaining to the Prime Minister's office. Ma mea uma lava le malo. Wa leo tawa whai a toi le whala leo fola i. O to whafonga ile alanga upu wha Peritania. There are many ways and more ways to skin a cat. Tele io a wala ese. Matanga ese e mawhai ai o na saele pa o le pusi. O winga upuna. Pe a whatustusa le tātou ngā ruenga. Se mata upu o lo turi au pū le teimile nei. Po sau lava mata upu te sau mawe. Ia e sau a mawaa lau mata upu. Wa e malama lamba oma. I turi manu o lau mata upu rea. E tele foi au ala e fetu na ia ile whaatulanga ina o lau fasili. Pe whaabua le ulu o le fasili, a e whaamuli mai tua vai. A leo le na, au mai vai o le fasili tuu le ulu. Ona fetu na ia i leo muni au. A e leo le fasili e tu lava, e ma whaina e tango toe toso i tu la fasili mai whai. May I reframe that question? Please, Your Honourable Prime Minister, forgive me. Ala nai whaile ngana Samoa. Ai o atu a le so sofa. Le tō wha le fionga ile. Ile li i panmia. Ma la o atu fasili. Nonsense. Irrelevant. Ile mata upu. Ai te whalonga le leia i tangata i whai fasili nei. Ona e loa ai la ilea. Does that question carry the weight of the subject that you wanted to discuss and get an answer to and a response from the Prime Minister? Dale me le ole toi fa maruru atu toi fa hui mai tu ola fsidi se toi fa tu langa atu. Toi fa vasenga le le yane la fsidi. Dale me le tote fsidi. Ne ele o ele buata ma fai nga na o so so ni atu le tangata sini o fies full tau sanga ela halu le todos full lima le fast full tau sanga fai nga luenga so ni atu wai ele tato maftanga na le to tele tupulanga lalo vao o Samoa lea ua o mai e soli muri a ao i le tato savalinga tātou te ola ma ave mea ia. O mea lofa ia tātou talanoa ma whasoa i o tātou uso ma tua whawhine la iti e fau mai le tālonga lea. Nana leo na ou. Mo mori atu whapena. Ia. There are many ways to reframe a question. E whili wa i ei lau fasili ma whetu na i ai. O le tali fo i le pale mia. E toi tatau atua i nā lisi fasili. E whaatupu manatu. E tā o tolu ai le seunga o sesi mata upu e iai lona sootanga. Ma a inga i le mata upu lea la toi whanga atua i lisi fasili. Ia le vele na. A umana fasili lisi o le mea tasi na fasili e lisi tangata. Le foi la toi vatu fasili lisi. E me le whalongo le hipu o talinga. Tu lau le pa ia mawalunga. Le tawa o ia le tō whaina. Whaalu ai le taimi. Whaalongo le lei le fasidi a lisi tangata la ua whai. Lesi uso a tu stalam, lesi uso a whasala lau. So that you don't repeat yourself over and over and over again. It's a waste of time. Tele ma tau putau e te tau na tala noina. Whaalongo le lei. O lo whaalongo le lei fōne na, e loai e te mataala. Ma e loai foi, e te whaalo alo i le taimi, because
There is a time limitation o mea umani tātou te o e whailu mai I o le fionga le li pāmia. Nala mea leo no e whai, ai whamai mau el taimi. Fesili I mea anoa. Awa, la tātou o e malolo, tātou fo I mai lola I lea. Tātou tala noa fo I la se vaenga e a inga I le mata upu leo o fesili matali, mata upu e lo tea I tutonu. O le whaafsanga inga ma le fionga. Ma le fionga le li pāremia pēa una fola le fala ma le autustala. Toi whaamu te tāle ki lai liwa. In this update, the retirement age will go up if National regains power. National's campaigning on the plan and wants it across the line as soon as possible. Prime Minister Chris Luxon says he wants the age to increase from 65 to 67 and other parties' agreement. We'll go to the election with another election policy around superannuation and lifting the retirement age for sure. Sir Rod Drury has given back his New Zealander of the Year award after misconduct allegations made by a former staffer. Staff reports Junior Zero employee Ali Naylor first raised concerns about inappropriate behaviour by the then Zero boss in 2016. An internal investigation was carried out after she laid a formal complaint in 2017. Jacob Jones has more. The Zero founder denies any allegation of wrongdoing and says he had a limited consensual relationship with her. Kiwi Bank, which runs the awards, says it won't be re-awarded to anyone else. It says the awards exist to celebrate New Zealand and any matter that undermines that is not consistent with its expectations. Questions about the children of 3 Australian ISIS brides now back in Australia. The women travelled with their partners to the Middle East to link up with Islamic State more than a decade ago. Sky News correspondent Cameron Redden says the children will face a rough time readjusting. As those children grow up, they might not be subject to lifelong maintenance or monitoring, I should say, but very likely they will be monitored and watched closely as they progress through to adulthood in Australia. Warnings for motorists tonight as parts of the South Island are hit by rough weather. A warning has been issued for State Highway 6 at Lower Buller Gorge between Ngangahua and the intersection with State Highway 67. The Transport Agency says people should also take extra care driving between Makarora and Haast and Reefton and Springs Junction. There are orange heavy rain warnings for the entire west coast. That's news. In sport, a major coup for the New Zealand Breakers. The Auckland-based ABL outfit are reportedly set to sign the current Canada national men's team coach as their next head coach. And Gordon Herbert won the last FIBA World Cup with Germany in 2023. All Black star Geordie Barrett's hailing the strength of the local Charles Tour after missing the cut on his first professional outing at the Taranaki Open. The Hurricanes midfielder used the side's bye week as a chance to get out on the golf course with the pros. He finished with a second round 16 over par 88 to go with his first round 4 over 76 in very windy conditions. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Imata au po pe yo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau fe malanga inga, e awhia imata au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le openga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. A Chic Homes Limited. Wala taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei e talafu. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale.
Faingo fie mavave. A Chic Homes Limited. Whafsotai mai loa Shemaima, ile olua tasi, lua fitu o valuli maiva. Olua tasi, lua fitu o valuli maiva. A Chic Homes Limited. Amata ile aso, mositae au manuia. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I fale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upega tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Ta lofa lava. O le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ya, toi whatalo whatu mo le agaga whaaloalo I le whaafonga tāpua. Ia mai se fo I lau sila mai moa Samoa. I lunga ole upenga te whailangi. Facebook page, ia whapea fo I mala tātou YouTube channel. Le 106.1 FM I Samoa. Mana tua fo le teimile nei nao na toi whaamanatu ai tangotu I lau leiti o le whale. E ki atu o lae pe ia whapena fo I o na ngongolo le leiti o le tavale. Ia o le nau umana whailo le whangatia le whafonga le tunu o lo whaia le pou o le tātou ngā luenga. Ina ia wha le lei atiri ai ia tātou whasalaunga mawhasota inga. I le pou le nai leitu langi sifo I West Auckland. Ia tātou tārusia ia. E o atu le aso, se aso lewa I aso o le alongo fo I le tunu ua manuia ma ua mai o na whaatino le nā ngā luenga. Au leo whaatasi mai le fionga ia salama tua, la wano kome. Ia o se tasi o tamali I ua lau si le fia fo I le tunu, o le ngata o se exporter, importer. Ia o le au maia ma le whauru whale mai o tātou o loa I tutonu o le tunu o New Zealand nei, ia ma le toe whauru whale atu isi o loa I tutonu o le tātou o tunu I Samoa. Mea lava I mana o mia au le teimile nei o le ua mua amata mea ia le fionga I le lii a ia salama tua I le au mai o le tātou container o le vasa muri lale nei le ua ia I le tofa I le fionga I le salama tua ia o le ta tala alo ia I fo o le o tonu vai asu talu na ta tala le tātou container ma whatau I nātu o le aso atai au, o le asu I le no fuanga e a ngai mai iai I le atunu ma nei lo whaalongo longo le mai longo a inga woma e masani o lau whaife au mai ka le sia I le no fuanga fau leo le atau nuu mai I le tātou talo Samoa I le aso atai au ba le ngang whaalualo whatalo whatu I le fionga salama tua le li whai whaato anga matua o le ua mua I malai ua tau nuu mai I le container Samoa I le tolu I le Faiva yaso watuna yatu balole so ifo lui ba fo ye nga luel ne yaso ma lo so ifo la vea ya o lo fionga fo le ato le sa patalo fa tu le malu sa mo lo fa fonga mai le nei ya fiafi e mesel tato pokala me mai Radio Samoa e fatalo fa tu tato ainga ma wo e mese foi pa anga o sponsors o tato pokala ya ma sesi lava o lo o mana o mia se talo ia o le whaifatoanga leo I lunga lenga. Ia ma lo so I fua lau fionga. Ia, ma lo whaaftai fo mo le teimi ua whaava noa mai. Ona o le tā ua tele o le talo le taunu mai le Faiva yaso o tuana yatu. Ai mana tua fo I le nei sa valinga I lau fionga sa matua, le whaifatoanga matua. Ia, sa tātala noa lava, ma whasoa I le tūlanga o le awala e au mai ai ma whauru whale mai a tātou o loa mai Samoa I tutonu o New Zealand ei ia po isi fo I atunu alua I lava le tā whaasoa mo le lua vai aso nei u lava na tā walunga I le tau nuu mai o le container ma ua whaatali tonu I nai fo I langona ma mawhau tangata ele na o se tala noanga fo ele tā ele pisi lea sa whai nei ele ai ia sona whaatinonga. A le lau tau nuu container, ta tala le container, mai moa masilisila Samoa, ma whaatau lo le talo ia Samoa, lea se tā ua le mea, mo le talitonu wina, o ni wholofolanga ua whaia I le atunu. Patai sa vea, ia whaatoa talitonu lava toma ina ua ba ai, ia au le si me fia wha mamalama fo I lau I tele tato le malu le atunu.
o leva ona forecast ta will continue le nei na dila ia Samoa lo le sota inga ma Samoa il matanga renga le straws ma le math ia ma le exporter mai Samoa ia na mo lo le vano e ngalu fatasi le ala na forecast lava le aso o le aso se fulutasi a perila lena ta felta pokala me faso o le a matale tato container la so fulna le sa ta mai le fa ia I tua lava le taimil na sa ila tato behind the scenes e ngalo lue il mato ofenga renga I mafai ona na vave tau nu mai so na tau nu mai le container o lo le taimi o le tracking o le shipping vessel tau nu mai ni o kilani faile MPI clearance o le biosecurity faile customs clearance faile kongi le GST ko kongi ili o le shipping line le alana mafai ona mai le trucking company mai sa o I 53 title road pe o le confidence lal na I le ta fasua ona ua o mautina wa tau nu mai le mato warehouse o le ala no confident fa pe ia o le so sfuru tasi le la fa sisi la tuai which we did ia ai o te fa talo from fa fitai fo le madu le tunu sa tala au mai ma fio mai roto nu o mai support le nei fa moi ia o to titi umon tato container lo fio ma lo fa tele la vela o fio salamatua o se mitanga fo le na ia tia o le mawhai o na whapipi I atu o lo tau au ma se vai vainga foi e fisoso ani e tuai I lau fionga I le li I whai whaato anga ia ma ua talo le atunu ma ua fio mai ma o se vainga sili le na o na tā ua I a te au o tātou ngā lulu e whatasi ma le atunu e le ngate le na le a fio mai o e kalesia e mai se foi o le au whailotu sunga I whawhiangainga ma o lātou e kalesia ai o le lango mai fo I o le fionga I le tama le malo le fionga I le konsula o le tātou malo tuto tasi o Samoa His Excellency le fionga ia afe mata palusalue fa po le lua po le fionga fo le swafa ia le malu tofi lau a palusalue ia o se langona fia le na ia ma le sangi mai fo I o le totelo le malu le atunu mana ia latou pisinisi a inga fo I lea I le tolu I le Faiva I aso wa tua na ia tunei la sau ta nga I masau sila ia I la wa fionga le li fai whātoanga ia lau fionga sa vea o se ulua I taimile nei ua iaise pa anga le malo Samoa ma se private sector I nei New Zealand o se taimi mo foi le nei ua e te lele risk le malo te lele trust ma te le foi le risk o lo company awai o le mea sa o lava ana le support mai le radio Samoa o la fionga support mai le malu le tunu ia mai nisi foi platform sa mafai ona fe sosoani mai I la toala leo e le mafaina tau nu umal manuia le mele le aso le wata to ye terminate ina ua tatala le container la so se pulu tasio aperila le sa tamo mo e mai le malu le tunu fia tau mafai talo e le lava ni fesili na mai atu mai le tupe ia o le si foi mena fengo fia sa fa sila tua ta o fai fatoanga ia le tau o le tau lava le talo sa le ise me fa la fina sa mafai ona ta fa so ile malu le tunu ia lato mala mafoi ia o mai ile o mai tau mate a le o mai malmautino ia mai alsa all tupe 2 for 50 3 for 70 ia 5 for 120 ia ona alu foi la ia I was sui foi specials ale farmer. I was tau le swafo savea. I was mo le special savea. Ia ona alu foi le siastona. I tau le swafa o asiata. O mo foi le special asiata. Ia o le si foi la fifianga silia te au. Ua mawhai ona poto uma mai lalo nei wha amalu. I tato radio broadcasters, po tato radio announcers. I lalo nei umbrella, e mai so tau au, ma fe so stoani le tasi. E wha lau lol talo. Ia le ngata ilia, nei tato marketi sa tu e fwele wala ulia e o mai. Ia tolu vai aso, ia ele a ko se lua kolikula a wa sold out. Ia ona le si fwele na famunianga sa mawhai ona mo fwele na ina ainga. A wa fwele se leni. Ia wa taimi fwele neo tau mtaan pensini. Ia o se tamai update na ia o se fifianga foi. Ua tala au mai le fionga al konsula. Al se lui. Ma sau mai moa, ma mata. I ma whaatau foi la antalo. Ia le ngata lea foi na i tato foi se au, tato au lotu.
le tele o toinga au lotu ia o talatu anafi lo fionga sa ile au lotu toke lau le sa mo fatau e fitu se furu la to pepa 2 kilo bag sa fatau talatu anafi au wa fo la to fa mo le weekend le la sa so o le mele ia o le matua e tele lava o le nau o tatu atunu ia mai e tofo le talo lea ia waile ia se si o fai mai e leanga le talo pe feu pe pala pe mango e pipi rolling you yeah, they keep coming back e le manu le tunu ba lo fa tele la vai la o fionga le tala foi o le taui e tu sai male fa mo le o le malo ua ngalu e fa tasi e maona tanga tala tele le office o le consula ia ma le so ni mai fo i o le maftanga fa au so fa tas ia ai la lango mai fo i ai ia ma le committee fa fo o le fono fo tu a Samoa ele ngata ilea o le soso tau au mai onisi o tato uso a fa sa le lau ma lato por kalame fui maono a nae matina nae ia ma le to fai le vai malai a siata ma le tau te iae ia po le Blue TV fa pena fo i no fo mamau mai le sunga tu le epa fa after sua e Long Beach, California, a lo yailo na sui inei mo fanua a tupai mashera Sanft. Ia, maisi lava fo I platforms o la lango mai. Ia mafa sala lau, mafa lau I lo atu wau te ilo lava. Lai whalongo longo mai ia manatu lelei. Lai whalongo longo mai pesta. Whalongo longo mai ia le uso ia Samba. Ma le fala Samoa inai Mildura, Victoria, Melbourne. Maisi lava. Wau tō tele I lato e la lango mai. Pea una tātou o e momoli I le savali. Ai maise I a ngā yoinga nei a le malo o tātou ngā lue nei. Aso tōna nei le aso atai au, steibi whaapitoa, ono le o tātou tūla lata. I le whamda tuina o le sao tina ma le aso tina I le lalolangi atoa au ki lani ma New Zealand nei ma Samoa ma le Pasifika. O lea ua ele tō whai lau fionga I le li I whai whaatoanga. O lea amasi I le tātou talo ma le container. I le maota o Samoa I mangele I tua I le lotoa I le mele masani o na mapu I ai mapaka ai I a tāwale sau noa I whalau tele le mta upulea. Sa o le lei, ia, na o se toe whasisilatu ma toe whamanatu atu o le a le whatau le tatou talo I nei le Tidal Road. Ai ole a whaatau le tatou talo tae au I le kāpaka le mauta Samoa 141 Bader Drive Mangele ia mawele farma matua ma farma like titi o ia manisi po ia o fonga le masalo fo pe al fono fo tua e fo lato fundraiser tae au ia o se awala fo I wa mafai fo ona awaile le fai fatoanga I le nei fa moi ona fo I wai fo isi tutongia ale mako warehouse lori si containers ia la wale mafai na sa fielta to selling molesto nei tai au ia e toi wala au atu ma le whaalo lava le malu le tunu toi tala au mai e fo I le special la au so tai au lau fionga sa vea ona fo I o lua o leo o ta ua au fei fatoanga e pule ta ua pata special e fine alo ia ona a whapeo whafonga me la tunu ai mese fo I nei maangele po o nei au kilani ia manai a inga ma wo sa wala au mai nei o mai Hamilton ia mai tai au mai Waiuku ia mai fo I mai Te Aratu ia o leua Vesili mai farma ese special ia o fatu ia ele save special e o so tai au o le save special lai fa pea 2 for 50 3 for 60 ia ai 5 for 120 ai a fa pea lava e fio mai ai fieni pepe fatu ia mo foi ali si me alo for farmer a wa foi le Mother's Day o la sa malo va tai ta o tele I le whaalawi loa I le atunu. O na o whainga mea lo wha me I whai ale mea siri fwoi o na tāua. Ia o lo o sausa o lava I lima o tātou tangata mai tātou nei. Ia a la fwoi ua lafo ia nai se leni. Ia e fesoso ni e tuai I le tātou malo. Tupe fwoi ia. Wa analu nei fwoi I ni whai tutoa. Ia o le whaola ina o pisinisia intia masaina. Ai vali ano ai ia le mai moa ale atunu malana tapo I ngā o tātou tonu ia e te tau o na sau sao ia I le talo alu sao le tupe I lima matanga o le au whai whaato anga I Samoa ma le tātou malo ia o lana winga la o leo ua iai fo I le whaasisilanga alo ia mo nai o tātou
fale ainga ma mea na ia ono sai mai o na o tae au lava o leo le atao fia ai tātou vendors ia mai latou ia o na ua māmlama ia i tau iri ona o le aso o whapitoa o le sailinga se leni a le fono faufautua ma le latou komiti whafoe ia wata penanga mo le tuto tasi le masina o yuri o le sa o la leo le ua whaamalulua i le atunu o le ini tātou fale ainga le aso o tae au se vanga na ai le whaausi yesi ma le whaausi talo o le fono faufautua le a whaatauine le aso o tae au ia sa o le lei sa vea ia uma ona whafsosai i sina i tatou vendors ia masani no mai ai a whapeo whafonga mai i tatou vendors ia nana toe whamanatu atu toe wala au atu mo le next Saturday a wafo i le tatou marketi pe a whapea e au sia le talo for next week ai a motu sia ia e wala au atu fo i wae e vai foi into e ole au farmers i Samoa to ta pena melis container la wa mata malo whaftai tau o tele ia alana o le vai tau tonu lava o tala whenga iai ia ma tala whenga ia le whai mea lofa ona o le sao tina Mother's Day around the corner tomorrow should be a very special day and special prize for Taro for Mother's Day se whaututanga i lau whionga le whai whatoanga ia o ta ue e te lea specials e mawhai ona ta whai ona ta ue farmers. Ai o le melo le Mother's Day, o le Mother's Day, it should be every day. Ai ona o tae au le a mawhai ona na avatu e le au pei whatoanga se mea lofa mo tina. Ia a whapeo whafonga mai tato tama, ia mai tato cash, ia wai le se if pos ale farmer. Ia no mai lai mo le special, mo la vale special. E le pe te wa tolu pe fani special mo tae au pe a whape early bird mai nisi. Tae au. Ia a no sina to e whapai atu le malu tunu, whamalo, whawhetai, le to tali sapai a foi o nei whamoe moe. Ia o tupe fōi e to e whafo i le malu le tunu. Ia o lea fōi wa mau fōi lawa noa. Ia o le atu ta pena i fōi les container. Ia ma songa whai pia. Ia e se taimi fōi e to e suisesi area e sao le tato container. Ia reo pe te wo le si masino wo sao luma le mauta Samoa. Ia o to e wha popatu le fiafi sa vea? Ia, ma lo whafteitele lo whianga wau te lo le nawa e te iai i nai no whangolo il tātou container ma whatino fo i tapen pedanga wale asua tau ne e whawhaingo fie smooth transition from the last area we had back into the ile no whangolo iai ia le official le consula ile asua tau mau ai foi ma le tātou vai o le ola ile asua tau ta whewheri ile alu le vai o le ola le vaso na se ipa vatu nei le uwhionga lo o le sinenga va ve alu le vai o le ola o le pushinga le farmer le o pushinga vai o le ola io ina ua whamatala atu le au ngā o le vai le ola mo tātou ia o le alana pa tau le talo a tau ma le vai le ola ia o tātou tangata no questions nana mai le cash iki la vai oe pe pakalo ia ona malanga lola ia o le si fa tau talo na tau fa atolu la stona ilo tea ia ona foi masalo ma nei le teisul talo ia tātou api ele niu ia ua se lo pasele alo maruia tele o Faiva nei o fiafi tau wha mai ai o le a tātou whenua i le aso tae o la le taimi e tā ua iai nisi o le loto ape tā le valu o ste whapena masalo le valu e tatalai au te loa la i le farma i o le fitu ia lona winga a whapea lava e vave usu atu tangata tae o le fitu ia la mo fula no e patalai le whaloloa o le farma tae o le fitu po le afale ono ia wale lei manuia o Faiva tā whenua i le aso tae au ia whapena fo i le mamanu o le atunu o le tātou whenua iai ai whasuifu ia mo le temi nei ia suifu ia manuia le fiafi ia suifu ia Samoa ia pāteko le whioga a salama tua lauano Robbie Kome ia o le whaiwhatoanga a o se li i whai pisinisi o lo o ia whaulufale mai ma whaulufafo ia o loa a Samoa mai si fo ia tunu o lo o fia momoli o latu o loa ile atunu pele Samoa import and exporter ia o le val aulena ile po ia maulungo le atunu u le aso tae au
whaatau le talo mata. Ia e whaatau malau whaausi esi ma le whaausi talo. Ia o se awala. Ia ua apa atuai. Ia le atunu. Ai maise le fono. Fautua a Samoa ma lana komiti whafoe. Ia maua i se seleni. Ia e whaatau ai. Ia matapatapa ia e whai ai se whaatau o le aso e tali ai le sua. E le tātou wha i longa ina o le onos fulu whātau sanga o le matua o le tūtu o tasi o Samoa. I le aso mua o iuni o le masina fau. I le mauta Samoa. Wawaila iei. Sau le tātou talo mai o. Whaatau le tātou o tunuu. Tā pena le tātou o tunuu le whailonga ina o lona aso soifua ma lona tūtu o tasi. Ia anga i mai le fono fautua a Samoa. Ia e tapena le whaausi mo o e tae au. O le esi ma le talo. A o le tupe mo mai. E toi whaalua tu fo ia te oe. Ioe, e tali e le sua ma whai ai se tau mawha. Ia, a walo tō wāwhio mai. Ma le vala au atu ma le whaaloalo. A le fionga le konsula. Le fono fautua. Ia le mawhitanga a whaiwhi au so whaatasi. A whio mai. Tātou pati patia. Le whaelonga ina o le ono sifuru whātou sanga o le matua o le whaatemo kalasi ma le tūto tasi o le tātou malo o Samoa. O le tātou wōle malo longa foi mai whaau wau. Ia le ngā Gagaifo Faiva au mai ia te oe ma le whiawhia tele le Pacific Specialist Healthcare Hospitals tasi i Nandi ma le si whare mai i suva i le maro fiti. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame e le leimo o e tā alo whalapa. Tu se lua pe te rolo na mta umomoa na na whai upo e lua. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ma le manuia o na olo o tau i loa le lei o le atua ma Yesu Keriso. O le iloa le lei o se tangata. O na ua umi se mawtanga o iloa le tangata le. Rona wa anga lua. O na ua o uina masu esu e lo loto i leo langa ma le tala anga o se tangata. Fata ta inga o te iloa le lei. Lo ta maa o tau tai lo longa Yosu. Lesi mai. Mo uroa le lei ave tabani. Ona na oa onga ia o iloa ave tabani. O lo iloa le lei la o lo tama. Na whaingo fiei ona oa lofa, ma o whaalo alo, ma o stai i lo tama na uola mai ai. Ile nei la lolanga. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona i loa le lei o le atu. Wasa ye taimi na a fia ai le apostole whaaloto le tolua ma na iei le masa o salo. Ma le taritonu wha maoni i le moni o le tua pa Yesu Keriso. O le wata o tino mai i Petero. Le manuia o le iloa le lei o le tua. O le tātou whaia onga, o iai nei, o le nganga pa ia, e a oa o ina i tātou. Ia tātou i loa le lei le tua, o le moni. O le tenero, o lo i loa le lei o se tangata. O le whaingo fia fo i lea, o na whai le whiriwhiringa sa o loto. Pe e te alofa wha maoni i le nā tangata, e le ai fo. Na te te atu tangata i utaia. Ia Yesu Keriso a wasa lātou le fia i loa le lei. Lo lātou mesia na valo ia. O le tātou i loa le lei o le tua. Tātou te fia ai ma le manuia. Ma iai le saolotonga ia tātou. E le toi pu lea le fefe. O tātou loto mana. O le loa le lei. O le tua ma Yesu Keriso, o le tatu saolo tonga le na e whaambau. O le etalia Yesu, i lau loto i le na yaso,
o lou wha o la tanga e wha vau e wha maoni lava. Mamani sua, ele lei mo ai. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive manu talofa mbale nganga fa lalo ia male fifi tele o le fo wa tatu tu la lata e tu taula ia ngā luenga mga Gagaifo Faiva o Samoa i le dei fo ia sfarele. Wālole o le sai male lava pale. Lungo le ala tele, peo na uwhai atu. E matau tia le pisi o lo iai. Ia ma o lo iai fo i lapta inga. I le tūlanga o le wha le tono, o le tala o le tau, i le wha i unga le neiva yaso. E lope te ua sumu ka koe ki mua malo losi maa. Mamatangi i le poa nā nei. Ia ma whaasolo atu ai i le whai unga le neiva yaso atoa. Ia watu ai la le lapata inga. Ina ia ale se meo ia. A file mo le le fale. Pusi no fo le fale ma. Wa ita maiti ma. Wha ma popo mai le whata wole a inga la tau mo le aso tina. Ia. Tai au le tātou por kalame wha apitoa, ta tala fo le tātou leida, o mori ai alo whaanga ma wha amrianga fo i o le aso wha apitoa o tātou tina. O le tā ua o tina i tono o le tātou a inga. To tono o le kalesia, to tono o le nuu. O le sotanga i ngā luenga, o a onga. O toi titi a le ai se vaipa noa ele i o i ai le tautua tina. O tina e se ei masapi mamalu i le tele o matai o whae e ai o lātou ainga. O nisi o tina o lo ua whasao sao i ainga. Tina i le ngaruenga o le whaia onga. Tina i le ngaruenga o le soifua maloloina. O tina i le mata ngaruenga o le malu o malo. O pulenga whaaitu malo, local councils. Ia e o lava i tono o le palemene, maupu whai o malo. O li im tamai tai fo mai, o li i fo mai, o tamai tai fo mai. Ele na o tausi mai, ai o fo mai. Ia, o tamai tai loia, tamai tai scientisi. Ia matamaitai ua avea matina whaapitoa o le ainga. O ia o le siri anga o le ainga. O ia o le paema le auli. O mea le lei uma. E whaia e le tina. E le aia se tiute ma se Faiva e whaia e le tama e le whaia le tina. E o mai le teimi le nei. E o whai lai meo soli tu la fono. A o na soli e le tama loa. Pole i tu pao tane ia le tu la fono. E mo linga foi pea o ina soli el tinal tu foto e number 1 foi ia tina winga mali o na yo tatou tina ya mu yo to awa o le tau vanga la a foi le a le tatou radio Samoa le fanga solo nei te le lope ai wo umana se ipo ina manu malo e le tatou wa ngale na. Your letter to your mother. A letter to your mother. Wa no fo matusi le tusi I lotina. Wani upu, dear mother, remembering you on this special day. Your beautiful smile, your beautiful face, your wonderful whispers, and your voice. Ia tele yo mea tate mana tua e te italo tina ele lewa atu nei na o moli mau ai. Wha maa vai atu ai I lo tina. O le, o stemi siri la lea o na whaingata ia I mato o le whanau. Ame se foi o tau ua tofo ia I le tui. O le ti ngā o le oti. Ma le tō e se o se tina I tutonu o se ainga. O se whanau tō tele. Ai mai se, o lea whāto a wala aulea tua I le tina o le ainga. A lea ua o tai au.
ma le whai ungo le reiwai aso, o le aso tina. Ia, o le tatalo I le tua, o lona nganga e wha mawhanawhana ia I tātou uma, ua ui mai ai le ala lea, ua misia o tātou tina, ua le maua, le avanoa, tātou te vaai ai, malafo le tupe wale mea lisi mea ma mtautia le nām. Ai fo yo se, atono se whamnianga, au te li au ngatai whaile nā mea, o le wha lua wha tolu na lafo le tupe le tina o le ainga. I aso uma, whapena fo i au soifua le tamau le ainga. E lo uma e tangata o le ofisa ia e lafo I tupe, o le ofisa o le ria, nai whafonga mai. A wafo ua masadi e le vaai I fōringa o le tina. A le o le ria, o le Pacific Easy Money Transfer, e se le tupe a wai fuafua, po le ale rate, e te watu loa e te le ua ta alao no sfuru I o le Pacific Easy Money Transfer, o le tupe o inalai tauna la fwai, o le MoneyGram, Samoa Money Transfer, le Western Union. E ala na masani umai ia tangata I lo matua lea, ono la utala le fai atu, o la fwai maan malama li e o matua inga o uso matua whawhine. O le vai so ola I le lo matua throughout the years of Mama is no stranger to these offices where they receive money, where you know, money transfer offices like the RIA. Not only that, the Pacific Easy Money Transfer, yeah, the MoneyGram, and of course, Western Union. E wa masani ni la ma wale lei le fisota inga le lo matua ma ila tau ni o le au whainga luenga. Ia, o le mea nai whai. E tu lo matua o na tala lola ia leo se lau tala ta I se fulu tala pe ta I lima tala po le ala wala na tufa malana whaasoa e whai. E whaasoa uma I tangata o le ofisa lea wa lafo toi le tupe lana tupe. Ma wailo umai fo I lava e tangata ina. Le tangata le na senda toi le tupe. Throughout the years and years, ia o tango fo isi teimi. Tā le telefoni. Ma whaalongo I lona leo. E whaafitai mai ai. San whaafitai tele lo wanga le lei. O lea ua o fo I mai sa maa o masi au tamatala la utupe. Ai la isi teimi. E toe whai mai ai le savali a le whale tupe le na la fo I le tupe. Wa atoa le lua vai aso. I le tolu vai aso, e le italai le lo matua le tupe I tua. Ona toe return mai leo le message ale company la tupe. E whamole mole toe vaifo le tupe le na la fomole lo matua o nae e avanoa la vae mana o loe e tala I tua na mwhaiuna o toe tango toe tala I tua le tupe le na. Ia o aka lo, au vile tulo le lo matua. Oi, talo whae. O le ale me ua e le alu e tala lau tupe I tua. Ai whai mele tala si lo matua. Se ua tele lava lo tapisi, sa lafo mai lau tupe I le isi ana whanau. Wa ngalo tuwaila ma le tupe le whak. E agara umo orko e kala mai kua kolu se lau. Ea. Talo whae si o tina. Tonu foi. O se whaamnianga foi lea. O tonu lava e le isola lo tina. O mai lava le vala au le tua ma le taimi o le tangata la tau ia na o mafo faua I le maule nana au mai e le tuspa ia. O le whai upu, o le yopu e sfuru mal wha e alo na whai upu e fitu le nai wha solo mai e le whai. O tu taimi o waso. There's a limitation to all our lives. O mafo I o na toso I le pā pupui. E le to yeisisi e sopo I ai. Le fuafuanga a le atua I le tangata malona taimi. So we have given time limitations in this life. And that's why it gives me great hope, you know, and a special feeling that my mom, wa malie luna loto, malie me sa fai. Ai ana paule me o tele I whaia le lei.
ma ma fai ina ia I loa ai ua a toa le mea ne manao e. Sa manao le mātou tina, iai mātou a to tele le mātou whanau tama. O uso. Ia iai se tangata e iai lona tūlanga mama I le toanga le kalesia, ma whaatino ni tofinga I tono le kalesia, ma ia mama le tofi e tau o le pristua I tonu o le mātou, talitonunga ma le mātou tapo inga le kalesia Yesu Keriso la po ia sungatai. Ia, a whaila e te leanga vaa I le tausia o le nā pule ma le nā malusi anga, ale e kalesia ua tau o le pilistua. O lona winga, ele mawhaiona e whaatino ina, ni ngā luenga mani sao ni ngā e pei o le whaamnia ina o le tūna mau. O le whai o se whaamnianga o se pepe fau, ma tu inatu se ingo fau, ele nā pepe ale ainga. Tu sa po se atali I fau au, po se a fine fau au, ele mwhaiona o whaamnia ina le pepe langa lau tele o anga vaa, o le utisol tu la fono. Ia mea tā ua whapena. Ai, o le pe o le momo onga le nao silo matua, I eise si o mātou ma o uso. E anga vaa e whaamanuia lona tu unga mau. Ma lona ori sanga tu mau. E mapu iai. Ma avea manofuanga. E au whanga poto mai iai o mātou ainga. Oi mātou o le whanau, ma whanau o whanau, ma whanau o whanau. Ma isi au ngā tūpulanga. I le lumana. E rā na whaile tau wala aunga le na alelo matua. Le ia tau sa vea fo I mai le lotu. Wala au umala na whanau tama fo I mai le lotu. O whakalo whai. Ai masalo. Ai na pau al na le mea o te lei whai o moro tina. Au tu stai. Whalongo whai mea uma. Ai o le whale tonu lava I o le tangata la tau malana filifilinga. Ua o ai I le aso malewala aupa I a le atu. Ai le masisi o mātou e anga vaa e mawhai o na whaamnia ina lona tunga mau. Yeah, sorry mom about that. I have aftai o nasa I sisi o lau whanau. Leli I o Romney Jr. Yeah. Sa tausi yo au ma whawhainele ma fofoa ma tapue. Ia na fo iwa. Mai a mai ia lana misiona. O tūlanga le lei I te tonu o le kalesia. Whauina mai fo I le universite o le papa I ngala ngala. Ia ma o le na fo uto e mawalisi o na avanoa. E wha mai ai ia lana. Ngā luenga o lana suenga male o onga I le mawaina o se whailonga. E pui ai le tulafono. O le si fifianga sili nai le aso tele o le mātou tina. O le iai ato lana whanau e to a wha grandchildren e umbia whailonga loia. Wha au whaatasi umatangata I nei le teime tas. O se fifianga sili le nā. Ina ua tau nuu le miti le to ina male o le matua. Ia iai nisi o la whanau. Nā tau te umia whailonga te tele nei e pui ai le tulafono. Ma pui ai tangata lau tele. Ne kalesia le nuu, le tu malo, ma so se tangata e sulu mai. I le fiaola, ma le puinga o le tulafono malana ia te tau e puia e le tulafono. Yeah, so pretty much mama and papa walingwale se matutina o mama lava. E lo uma e le aonga, e lo ai e le kalesia, e lo ai e le nuu, e lo pofea e lo matua o mama lava. I'm sure the same with you as well. And I'm sure, everybody's going to miss their own mom in their own certain ways, and we grieve in different ways. Iau au te leiloa. Po le ale umie e ngaloa ia mea whapea. Ai mai se o fōlinga ma leo le matua.
mo tele tausanga. O whiangai pēr, ai mai se o I mātou nei o le tangata e malanga I te mi uma. Po whele mamao le atu nuu, sa o lama nofu ai, Hawaii, Australia, e lopa ma ngai atu I Amerika, I le tele o tausanga. O le alawa le teimi e whale tonu ai se mea, o I Samoa le atou. Ua e o tafa o le tamama le tina. Pe lua, pe tolu aso, toi malanga ese, ai le mawhai o na misi. Ma le ala fo le nai o le tele o nisi ma tausanga o tunai. E le fitala nolo batua le telefoni. A umana matala nolo le telefoni, fe mai se sau. Pe I ala fe mai tangata fo le punga lo lau taxi mai sau olo. Pe punga le pasi e sau lo, mai tele o oi. Ma na ye lo tatala noanga pe ata whafsanga. Fe atu e te ilo e mama. Fe mai I wo loa, ai ke loa sau aia. Fa ia wale le. Talo fai. O le amisia nei a wai le mawhai o na malanga I Samoa e au noa ma se oso, se sau molia. Ona o le tina o le ainga, ia o lona lau walo lava I le aliti tai, ma le taita fola. E pei o le tala fo I le tama ina ua toi fo I le atali. Le isi atali o le fepo ma avelo na tua fine o sina ina uanga le anga ina. Fe mai a I manua. Mai sau ina foi. Tala le tui manua ma le mawai. Sau ina foi ma le tui veve e lea o le tui manua. Ai sau ina alu ma le taita fola lea. E tali ei lo walo. Leanga o oe e te manava I fi ngota o le ngata I fale. Lea lai o na utou sila sila. Ina ua toi foi mai sina. Ilona a inga I taito a mua. E lo fa solo a toa atu ina a mata atua I fale ata e tau I o I sale moa. O ina na malepe ai le ato fi ngota na au mai e tali ai le manava o sina. A o la ina hali le fi ngota watu ai le tufia le tu malo. Ona manongi lea ona ua la ina ma vela sia I le la. Fa pena la matutina. O le tui tui, o le pāua, o le oyster. O a uma tau mafa o le sami, o le paa. O mea uma na e aluma le ato sa vea. O le maso, mea uma ia. Talo fai. O le a le toi a vea nei na mea. I se malanga. A ui o lea, o le whamai lea tua, vai lua tusa so tātou manuia. Tele lava mata upu sa ufia tala noa iai. E o lava I le mata upu lea ia tu le epa leo tu la I mai ei I lumo le whaamsinonga. E tali I mōli anga e wha. O le tau wha leanga, ma le sāti ai o tamali anga o le tō tele. O le atunu wai maise te tai o le malo e pe o le eile fionga le li pale mia. Ia whapena fo I ma le fionga. I le minsta o a onga. O le winga o lau whaamtalanga. O I la tau nei o le media leo lo whaangaina nei e tui le epa. O I la tau na ua mafua ai o na tofu le toia ina. I wha le tonu ma whenga iai ma le whaamsinonga. Aisea. Pia o lau tala le na avatu le tei mua mua. I le whetua ina o le tō wha ma le whautanga. E liuli wai ma whetu umnai muni ao o le aunga o le fesili ise mataupu. Te le tō wha ma le anga waa. O le tō ina o tuilepa. E le tō I tau whailo. Ai au atu loa lana au whaasala lau lea ma lana media lea outlet e whaatala no le tō ina. O la tō fesili wha vale valea umai whai. E whaolo a tau ai langona o le tō ina. Ona li liu mai lo lea o tuilepa. Wa le tali mai I lona file mu, ma lona malama, lama ma lona ata mai, ai tali pongi sa, tali a, tali sa e a, ma sa tia I loa. Tamali anga o te tai o le atunu, ma so stangata o le atunu o atoa. Lea lau te whai atua I la wali ina, o lau lu ina ia o tōpeo na whata o toa atu lau lui. O e mafau fau le lei,
Tatia la ia lea, loutou la lau ino le valea o le atunu. Ai tau solo musa ia te utou, loutou le malama i outou tiute ma outou matafa ioi. Le tātou te ngā lua i nei, ma tau tua ina le atunu. O lea, malama i lau mataupu. Malama i le awala momoli ai le savali. Outou atu nei la momoli le savali, le manuia i atu le epa. Faolo a tau langona le toina. Ala lea. Watu lau ele ai lo I lumo le whamsinonga. And I blame you. It's because of you and your stupidity, your idiotic behavior in terms of leading questions in an interview with Tulepa. And of course, Tulepa is going to be angry, frustrated about your questions, because your questions were intense and also intentionally wanting Tulepa to bring out the worst and all the negativity that is burning within his desire and heart and mind. Ara wa watu talanda. Ola ia toi mafofau lelei ai. O nisi. Toe ki mata leo penga, toe sa ale fafau, mafofau I upu ia wa watu il tu alalo le atou sa vea au. Toe tautou o e fatu esel to ina na. O tou le na wa leinu mo lia le to ina lea. I lumo le whamsinonga, ona o tou uinga wha valvalea. Ma le taupu lea. Ma le wha soso au tou vesili. Ai ua o tou I lo le lei. Tutu le afi ina ia ita itu le epa. Ma lau mai whaamtalanga le manuia I le atunu ua e whafonga mawaliano Samoa. Manuia le tātou utunu, tātou wheloa I le talo I le aso ataiao. Whaatawino le tātou talo mo le vai aso mulmuli. Special for I mo le tātou tina. Ia ma le aso tina. I tua tolu lava lotoa o le maota o Samoa. Ia, ma le nofanga lo o whaamautu. Ia I le fionga ele li konsula. Malona whaletua, malona au waa. O le malo tuto o tasi o Samoa. Whaaftai Samoa le whaafonga le nei vai aso atoa. Tātou whiloa I fo I lea I le tātou tāno ava I le aso ataiao. Sa I momoli ipu o le taiao. Tapa sa ipu, tau mafa se ava I le tapua inga le atunu. Manuia malolonga, sau seu si ufanua, le autou mafuta I le po. Nei whaaftai seu manu, tātou whiloa. Manuia le weekend, ia te olua, ia uso I le nei fo ia fiafi. Soifua ma ia manuia.